Жетелеп элге коштуң талпындырып, бөлүнтүп тулпар бердиң алкындырып, күйүттө жашап өттүң балдарымды, күлбөдүң кабак кашты жаркын кылып. Çınarsiz kaldı tomsurup bakçam. Erkelek bizdi baktın jalındatır, siz barda turçu elek jalın çaçır. Zar bolup tapay kaldım çölde kurgan, atalık merimine kanım katır. Dayandan sendi askam, çarkıya düştü akşam. Karanın tapay kaldım ben elay, çınarsiz kaldı tomsurup bakçam. Barından özümüzden algan ülgün, bapırap bары tolup jaynaptırımız. Atiңay oşol gündür kayıl çartkan, özünden ayrılardan kaytan bildim. Dayandan sendi askam, şarkıya düştü akşam. Karanın tapay kaldım ben elay, çınarsiz kaldı tomsurup bakçam. Dayangan jarkıya düştü akşam. Karanın tapay kaldım ben elay, çınarsiz kaldı tomsurup bakçam.
эми Кыргыздын салт экен, атабызды эскерип, апабызды эскерип, атабыздын ашын, апабыздын жылдыгын өткөрүп атабыз. Şu tuğan jardamı menен Xudoga şükür bugün aşı atabızды eskerip, apabızды eskerip жылдык ашыбызды өткөздүk. Şunçalarına şükür, şu atabızga, apabızga okutkан Kur'anlar, kılgan esimlerimizin solu tiysin. Kudayım şu ata-enebizdi şu beyişinен orun bersin. Çayları cennette olsun. Bugün şu bizden emi niyetimizde atagan şu ihsanlarımızdı ötköröylü dep, öz milletlerimizden kutulaylı dep ataganlarımızdı şu el jurtga jardam menen ötkörüp atабыз. Şu ata-enebizin Allahu razı olsun, жаткан жери жайлуу болсун, эки дүнүлүк бакытты берип, şu biz dagы şu bir tuğanlarımız menen ынтымактуу ырыс-кечиктүү болуп, мындан буябызга дагы учубузду улай турган şu бала чакаларыбыз тынч болсун, өмүрлөр узун болсун, баардыгыбызга тынчтык каалайм, денсаулык каалайм. Şu biz dagы bugün şu atabızga, apabızga Kur'an okutup eldi çakırıp, emeğinler dep, katmı Kur'an düşüröylü dep, darayarlar turabız, takalas jakşı ötkörüp alaylı. Kılgan insanlarımız kabul bolsun, atabızga, apabızga, soğul tiysin. Bugün şu nasip kılıp atabыздын aşı menen apabыздын жылдыгын ötkörüp atабыз. Amан esen ötkörüp alaylı. Kılgan ihsanlarımыздın bari kabul bolsun. Жаткан жерлер жайлуу болсун. Бейиштин төрүнөн орун алып жүрө берсин. Жакшы өткөрүп алайлы. Kılgan insanlarımız şu atabızga aşı ötkörüp, apama жылдык ötkörüp atабыз. Şu kılgan insanlarımız kabul bolup, atamın жаткан жери жайлуу болсун. Şu kılgan insanlarımız kabul bolsun. Бейиштен орун берсин. Şu kalганыбызга денсаулык, балдарыбызга өмүр тынч болойлу. Дастаркандырыбыз дайым жакшылыктарга чайылсын. Şu kılgan соопторубуздун баардыгы ата-энебизге соолу тийсин. Şu niyet kılıp ötkörüp aткан ihsanlarыбызды Аллахтын өзү кабыл кылсын. Атабыз менен апабыздын жайлары бейиштен болсун. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Allah'ım bardığımıza densoluk versin, iman versin, iki dünyalık baktılılık versin. Ona bugün ata-enebizdi eskerip, Kur'an tilavat okutaylı dep, Kur'an okutup, eksemdat kılıp atабыз. Kudayım şu okutkan Kur'anlarımızdı, kılgan eksemlerimizde kabul kılsın. Şu ata-enebizin jайлары cennette olsun. Kudayım Firdavs beyişinen orun bersin. Şu kalgan şu bir tuğanlarıma barcığına densoluk bersin. Bala çaka oğul kızlarımızga densoluk bersin. Ar daim şu tınççılık amaçılıkta olaylı. Gelin alıp, kız verip, toylarda ötközüp, öyle жалпы şu tuğan muhtarga rahmat, kolgamış kişi. Zaten bu kollarına gelgen jardamlarını kılıp atışat. Batırına densoluk işlerine ilgili tınç bolaylı aman bolaylı. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جئنا بسليس فقالوا إنا إليكم مرسلون كما أنزل الرحمن إن كان أنتم إلا تكذبون كأننا للبلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Orzaltağıma, özgüre, can baytağıma, altına cebime, ümit kılgan onun sonunda 8 cennetten cevap yaratkan bir işlerim olsun. Rabbina atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم بارك سبب ما قرئ في هذه الساعة الشريفة من كتابك الكريم إلا أرواح جميع المسلمين عامة وخصوصا منكم إلا أرواح الأقرباء أصدقائي الذين بلسان الله تعالى كلمة Kur'an'dan kaydolan sohbetleri Cenab-ı nuruklarına, altına cennetin cennet nuruklarına Allah rahmetine olsun. Allah Akbar. Cenab-ı Hak'ın altına cennetin aş katmışsın. Eskerip, barus çoğulup, şu marhumga Kur'an okup, tuğan nuruklarına dasturxan jayıp, артында қалған ұлдары, туған ұрықтары барыбыз шул бүгін мейман-ысмандарды күткен отырабыз. Шул қылған ихсандардың бары шул әкелеріміздің, жеңеміздің башына саябан болсын. Артында қалған туған ұрықтары, бала-шақасы барыбыз аман болойлы, тынч болойлы. Ушинтип өткөндөрдүн арбактардын шул ескерип Kur'an tilavat okup yürüşke Allah nasip etsin. Aman boloylu bir toğanlar, ıntımak boloylu. Bar usul жақсы gündörde usul birge yürüp birge turuşka Allah nasip etsin. Amin. Amin. Allah. Amin. Allah Teala her bir pendeni tuğra yollarına başlayalım Allah'ım. Eksandarın kavul olsun. Kerimetli Kur'an'dan payda olan sohbet Allah kavul olsun. Allah Teala karanlık görlerini yarık kılsın. Surak sapkıtları jengil bol Allah Teala ve işine nasip olun. Allah. Jaka aytkanday mına bardıq olsun. Sol ümitkör marhum tağabızdı, tacigimizdi eskerip oturabız. Şu kişilerge bir ayat tilavat Kur'an kılıp koyaldı. Mına baldarı eldi çoğultu, uruk tuğan çoğultu. Mına şuraya bir soğuk çıkış kılıp atşat. Baldarın ömürleri, kızların, baldarın ömürleri, bağırdın ömürleri uzun bolsun, tensorukları çın bolsun. Niyet edilse tileklerin Allah kavulgan bolsun. Jalpı elimizge amançılık, tınçılık bolsun, üybülülük vakti alay bolsun. Allah'ımızın niyet edilse tilekimiz kavulgan bolsun. Жақсылықта, ынтымақшылықта жүрішке Allah'ım nasip kılgan bolsun. Allah. Ayda yaşav etdi.
Anan mal oldu altın ay jengem kımızdı kıyın kılattı. Sonun kımız kılattı. Daima şu korosunda mal üzülmedi. Koy, uy, жылқы daima var oldu. Жақшаттарды менде елменен жақсы мал. Жақсы адам өледі. Üzeröndün bayelede. Öyle adam öyle. Altına jengem şu jayroda malda barıp kalsan naliginde kaymaktı kasturunu menen koya berek bolчу. Naligin kişineke idişke salıp koyaytır. Oşo kasturul, çoğun kasturul boyunca da ap gelip kaymaktı koya berek. Dastarxonga күчтүү эле. Dastarxonga şunday жақшылы. Anan kımızdı da sonun kılattı. Mehmandost жақсы адамдар эле да. Аккөңүл мehmandost жақсы адамдар эле. Боорукер бардык ер журтуна күйүмдүү туура сүйлөгөн, сөз жүргөн адам эле. Барчылыкта жашайт. Жай жаннаты болсун эми. Эми ошо балдарына жакшы бир дуа бериңиздер эми аскерип не кылып атат эми. Siz бериңиz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yaratan Allah Teala şu zati onların tüm zati kuşu kumu ya kızlar şu atanızga dep yaxşı unu qadasat boyunca aşk berip baş Xudoy kılıp şahat Allah Teala şularını legin kabul kılsın. Aşkı yaxşılık ötközüp alışqa Allah nasip kılsın. Allah bir bölösünde tinçlik, amançılık bolsun. Oğul kızları da vaktılı bir yaxşı imandı prezidentlerden bolsun. Allah tilegen tileklerini kabul kılsın. Elimiz yurtumuz tinç bolsun, yaxşılıklar bolsun daima. Şu tinçlik, amançılık bolup meymandardı esen aman güzel alışqa Allah nasip olsun. Allahu Ekber. Ana jürgülerimiz. Bundan toylar olsa, yaxşı günler olsun, ha? Allah. Yaxşı balдар bir şey ne diyor? Şu kayın beşine şu kozgolup atkandır odarlı var. Baldары şu emeken şu aş berip atat, şu suyunup bir odarlı olakandır. Arba koldup jölöp düşsün baldарын. Oşun yaxşı üçün ama Allah akbar, aşkı yaxşı tinç bolsun, zamanımız tinç bolsun Allah. Şu baldardı jölöp dayap жүрсүн, Kudayam yaxşı, yaxşı. Kudağı ököten kanday yaxşı adamlar ile. Mına em aş olup atat, baldar iyilikli ötüp ketsin bugün, ha? El yurdumuz hem tinç bolsun, zaman tinç bolsun, Allahu akbar. Baldarı yaxşılıkты görüp versin o. Can Baykan'ın Kuday'a sötü attır, en yaxşı. Allah özü soğuktan göğrak tapsın Can Baykan. Kılgan nıksanlarına şu baldarı dağı esen gen solup tapsın. Oylap tutturuyor versin. Ali атаң өлсө өлсүн, атаң көргөн өлбөсүн деген бар да. Ошону көргөн адамдардан экенсиң, ошо аксакал тууралуу эки ооз айтып кеттиң эми. Кандай киши болгон, эмне болгон дегендей. Canbay aka eң bir кичпейил жакшы адамдар болгон. Колхоз совхоздо кой багып, мал койдун ичинде көп жүрдү. Мушу Алтынай жеңебизге үйлөнгөндө дагы мен кошо болгомун. Эң бир Алтынай жеңе alıp barıp buna uçu baldardı törep vermiş Canbay akam baktı Eme de bana vakit da verdi oğuzga en baylık oğuz şu baldar şu daima şu geçe yakınları öttürüm men çoğulam şu ötkönüne dağı 2 yıl olup kala 3 yıl olup kala çaması Ökö juda mas bir-birini düşüngen, mas gelgen adamlarla da ıntımağıda Canbay akam bilen Алтынай жеңеде. Аксакал ошо балдары эскерип ана аш өткөрүп не кылып атат. Эми ошо балдарына жакшы бир дуа кылып коюңуздар эми. Өткөрүп атат мына. Şu kılgan ihsanlarım şu kavlu olsun, natı günlerleri avattı olsun, Valla hakikaten çok dileklerimiz yazsın. Amin.
Gelin tamam. Yer gelmez. Bir kartı Yerine adam yok. Bir kat öğretmen. اغفر لي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم رحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر Gelin tamam. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم Atkan ındır jakşılıkты görsün. Atası жатқан жери жайлы болsun. Ата энесинин аркасы майлуу болsun. Öne bala çakası менен önü өссүн, кем болбосун. Şu бактылуу кылып аткан эксандары ошо атасына, апасына тийсин. Şu jakşılıктын üstünde oynop gülüp tınçaman жүрө берсин. Элге жерге дагы тынччылык болсун. Элдер дагы бардыгы байрап, жайрап şu аман эсен şu эмне максат кылса ошол максатына жете берсин. Рахмат. Тілектешке қосылып, ошо жайған пасторкону бардығы ошол кишиге неме соо дейсин, деген ичкен соо дейсин, ошо үйлөрү майлуу сүттүү болсун, бала чакасы ошол жерде өнүп өсө берсин. Береке бейли берсин, этпести өрөт берсин, кең бейли берсин, уматыңызды берсин. Кыз кууру болосун, кызыр жолу болосун. Bakkarasın, kızır doğrusun. Bala çakası kılınca bakıyorsun. Kızlar eksandarın atenesine nasıl kılsın. Allah bakar. لحققوا بالفضل صبره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لي والوالدين والاستاذين والجيل والمات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر Ya baldar, sana Oldu. Moment ekan da moment. Geldiler. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين سبحان ربك رب العزة
Allah berak girip gel geçer. Kuda beribas, kuda beribas. Men jaqo, tazak. Salomat, yaxshi. Karim. Kudani qara. Sevet kalıp koyduğunu. Bu çekiyor. Sen nereye gidiyorsun? Новые же эмне ушу. Куда жатын кайненеси ушу. Ошонун жакшы о баласы жак керек. Jeste jazdırım. Çalıverçe kızım men kolum boşa oytat başı. Manga çalıtasın o. Manga çalıtasın o. Gel diyor hadi. Milan. Milan. Ağdaştırmay, men aytqандай qil. Yuqaga kelin. Qanday? Oğlum yemeğe başlayalım. İşler Yolda başına tosip kalıp durmayıp, 007 jip optimik alıp koyuyoruz. Ne olur? O veriyor ne var? Çok ne kadar Sarpaylardan toylarda bizde daha şu toylar 4 göz var, şu sarpaylar iyi kilolarımız var. Baldarlar muayene görürsün. Bizde de hep böyle ya. Kutulayla sinek için hallettik. Acaba. Ya kuşu. Alma. Paketin bir bana bunu ver tıkanıp durayım. Bunu. Yok. Yer koyayım. Ne al? Kızlar
Kırıska var kıla, kırıska. İyi, buna nasıl? Daim Allah Teala'm şevreyi ömürlüğünü ömürden sağlık versin. Bakılı okula, kayva evçoğlu, erçik köylük cürüyle. Oğuzlarına bakılı olsun, şuların жақсы günlerin, жақсыларын görgürüyle. Şu daim şehirдің қатарында. Barımızға денсаулық versin, zamanımız tınç olsun. Şu daim şu жақсы toylarda üstünde жүрüyle. Жақсы imamda gelinler de Allah, tınç olaydı barımız. Öyle жүрüyle. Ya güvercin. Adamlar güvercin. Bunlar kim? Özüme karıştı da. Evet,
Gel. 4 kilo. Hazır buna paket tarkatı 4 kilo. Orada otur buna. O kırmızı yüzden apkese gel paketlerine. Akele tamam. Bir kapke. Şunu. Oldu soktop dur ya. Ya paralı mı var? Ne oldu? Ne gitti fakat ne oldu? Hayır yapalım. Nerede? Gitti nerede? Abol bir abol. Yardım gerek olsa çakırar. Önünüzde tutalım. Bunu da şu var, ver tata örgüle, ver bak. Yok hayır, ama küçük bir adam. Ya, pazarı, ver takla. Tata örgüle ver tak, katmaşlara gidip bak, kes tata. Söyle, bir dakika. Bas testi, şeriflerden kalmıyor. Şerifleri gel et bari. Hurmatly mehmonlar, saat bo'ldi, saat 10'ga chaqirganmiz. Qatmini boshlaymiz hozir. Xudo qalasa kelganlar kelib o'tiraveradi mehmonlar. Ушул окуй турган катмы дуаларын Аллах кабыл кылсын, ихсандарын кабыл кылсын. Азыр урматтуу жамаат катмы кыскалап окулат. Себеби Куранды толук түшүрүлгөн экен, ошону жыйынтыктап коебуз. Амин. Аллаху акбар. Allahu akbar. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الله ربنا ورب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Allah'ım ушул кереметтүү Курандан пайда болгон сабаптарды жана кылган эксендерден пайда болгон сабаптарды ушу маркум Жаганбай аканын, Оразалы уулу Жаганбай аканын, Байбиче Салтынай жеңенин жана өткөндөрдүн рухларына багыштадык. Алла рахматын алсын.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لي والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر. Canbay Akamın oğul kızlarına fotoğraf koyunuzlar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Canbay Akamın oğullarına, kızlarına Allah Teala baktı saadet versin. Ata-enesini eskerişi buşul. Aşk ötközü atışat Allah Teala kılgan eksenlerin kabul kılsın. Allah'ım şuların iyi bilösünde tınçlılık, amançılık olsun. Tapkanlarına Allah'a bereke versin. Allah'a iman versin, imanla bay kılsın. Kanday muhtaç işleri olsa Allah'ın yardımı olsun. Allahu Ekber. Şol Orozalova'nın tarqagan nevereleri, oğulları, kızları, çevereleri barına fotoğraf koyunuzlar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alemin, bardığın görücü, bilücü, ulu zat özüngsün. Allah'ım, bardık nerse özüngün uluqtuğun menen, canı özüngün buyruğun menen bulat. Şu Orozalova'mızın oğullarına, kızlarına, neverelerine, çeverelerine Allah Teala baktı saadet bergin, iman bergin. Uşulaşka kim özünün güç kudreti menen jol olsa maksalay yardım bergen bolsa alarga da Allah Teala baktı saadet ber. İman ber, imanга bay kılgın. Allah'ım özün tuğra yolga baştagın, özün tuğra yoldan aldaştırmagın. Allah'ım bu dünyanın can ahiretin baktılığın bergin. Allahu Ekber. Oğullarga, kızlarga. Amin. Xuday Teala barlık kızlarına Allah, köyallarga, kızlarına Allah Subhanahu Teala ömür rızklarına özün bereket berip, imanların salamat, din soltarın çın kılıp, oyluğun jakşı oy maksatların Xudayım özün işke aşırıp, üybülölük, ıntımaqçılık, baqt sadat ata kılgan. Allah Teala iki dünya jakşılıklarına jetkir bir rahmetke yor. Cemaatga hizmet kılganlarga Abdurrahman aka. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Buna keçeten beri hizmet kılgan şu tuğan urtlarına Xuday Teala tanjalın ardı salamat kılın, iyi bile bala çaqalar men tinç kılsın. Halap maksatın ergeti önü öse vergile bala çaqalarını oyun sirmatta жүрген Xuday Teala nasip kılsın. Ana yerimizde, elimizde, cemaatımızda, ailemizde, iyi bilelerimizde Xuday Teala tanı sağlık, tinçlik, şu yaxşılıklardan nasip kılsın. İyi bile şu bala çakalar men mal can menen aman bolaylı, bay yaşaylı, her daim başında ağda sırgınların üstüne oturuşka Allah Teala barınızlardan nasip kılsın. Aşı elimiz İslam dinin kolduğun mu'min Müslümanlardan bol yaşağına Xuday Teala nasip kılsın. Rabbana atiniya fi dünya hasenete, ahir ahireti hasenete ve kinna azabannar rahmetke ya arhamirim. Allahu Ekber. Rahmat. Kanda çaydan içip aldığınızlardaki dağımlardan tatıp durumuzlar. Açtı sana vergile kızlar. Oğlum oldu. Ver gel. Karap durulay, bir iki tane.
Abdemlerde çaynak ne kadar var? Haydi. Kıyal. Kuyu yerler toz kıladı. Ontar turup bir şeyge. Ceyiş paket aldılar. Güzel sen aksakalsın yemsemle. Cimri. Hadi aksakallar. 8'e koyalım mı? Hani bu musular korkak. İyi bir ettik. İki sabah şartça sayalım. Tamam. Bunlar gaydayım. Bilmiyorum yok da. Şimdi ceviz saldırın. Alman doktor geldi. Babamla dalma bunu. Bunu bir kazandım gece. İyi gidelim. Bunlar ne çalışına verir? Bunlar ne? Ekiden alıyorum. Şöyle kalınına. Al sana. Gel. Aşağı. Anlaştık diye kadın. Nanda var. Getir. 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 Nan koyayım. Hadi bir de tavakta. Tavakta verin. Zaten dasturxonu daim yaxshilik ajayışı. Zamanınız tinch bo'lsin, yer-yurtingiz tinch bo'lsin, o'sha qatarida o'sha mayla voy ayollar tinch bo'lsin. Şu atasını atağın insanlardan bari qabul bo'lsin. Başqası men tinch bo'lsin. Daim yaxshi kunlarda tinchlik bo'lsin. Jalpimiz tinchlik bo'lsin. Atağanlar bari qabul bo'lsin. Sağ ol ketken kızlarımız var. Çıldı kaç diyeninde kaldı şu öküz atıp da kılan insanları qabul bo'lsin. Şu kandan gelip çıkan soğuklar, şu gezde özmen, ne gezdiğinde, nurhuna,
ошо сайбан болуп барсын, жаткан жери жайлуу болсун, топурактар топ болсун. Аллахым кыяматка чейин рахматын алсын. Жараткан ушу калган бала чакасына, өмүрүнө, ызкысына береке берсин. Тапкан ушу балдарынын жакшылыктарын тең көрсүн. Жараткан эң ушу баарыбызга отургандарыбызга ушу бактылык, каалыктын насип кылсын. Рахмат балдарым силерге дагы. Алла разы болсун. Дайым жакшылыктар болсун. Кудайым ушу бүгүнкү жайган дасторкондор жакшылыкка жайылсын. Ушу акам менен жеңем арбагына атап жайып атышат. Кудайым ошолордун сооптор ошолорго тийсин. Мына бүгүн сааты чыгып дегенде бүгүн ошо жандакам ашым жеңем жылдык ашым берип атат. Ушу жеңип ичкендердин сооптору тийсин, кылган эткендердин сооптору тийсин, ошолордун аттарына тийсин. Анан калган ушу балдар ушу кылып аткан балдарына өмүр сизден соолук берсин. Бала чакалары менен аман болсун, эл журтубуз тынч болсун. Ошонун катарында баарыбыз аман бололу. Ошо ойдойдон келген касмашпенен апасын жылдыгын өткөрүп атышкан экен. Өткөндө заттасам кийинки жылдагылар өсөт деп коюп, балдарымдан кийин ушу жакшылыктын үстүндө болсун, үйлөрдө тойлор болсун, кыз чыгарып келин алсын, Алладан нече тилектер тилеген болсун, ошонун баары кабыл болгон болсун. Атасы энеси ушу балдарга разы болгон болсун. Үйүндө дайым жакшылыктар болсун. Ошо заттап жагып келген круглар баарына чоң рахмат. Ошо каттоомду коюшуп катнашып, монтажды чыгышып. Баасы дайым жакшылыкты, болчулукту токтолуп берсин. Менин келгениңиздерге чоң рахмат. Сыйлап, баламды сыйлап келгениңиздерге. Илфо окуган берген жолдоштарыбызга мындай көзүмдөгөн куртулган акамдын кыздары, балдар келиндери. Недес ушу болгандагы тилеген максатын жетишсин. Аркасында калган уул кыздары ошо калан экенлерге дасторкон жайып, эдерде баталар деп, ошо жылдыгын эстеп, аш берип атышат. Ушулардын тапкандарына баракат айыл берсин, тынччылык болсун. Ушул үйлөрдө дайыма тойлор болуп, тойлор үстүндө келип жүрө бергиле. Куш келиңиздер. Ортабыздын арманына тийсин. Менен 10 жыл бирге окудук. Жоош момун, салакадагы жакшы кыз болчу кыз кезинде деле, кийин деле ошондой болду. Билгенибизге караганда ушу досулуктун күйөөсү деле жакшы салакадагы адам экенин биз ал жакка көп барасак да. Анан эми бул алтын айдагы оор басырык, мына Алла кийинки кезде кичине оору берди. Бир өмүрү даттанбаган оор кыз болчу. Досубуз. Ушу эми балдарына деле ошондой чыдамкайлыкты, анан ушундай теңиз болчу, теңиздикти, жакшылыктарды каалайбыз. Алла берерин унутпасын. Жаткан жери жайлуу, топурагы топ болсун. Oğlumuzdan boşumuz diye de dışçılık olsun. Şu nemet atkın atenesine soğuk bulu, nemet atkın bagdar baktılı olsun, ırış keşifli olsun, bala çakasının önü olsun, el cerimiz bağırdığı dışçılık olsun, baykerçilik olsun, barkerçilik olsun. Daim şu jakşılıktın üstünde tınçaman jürü öreli. Düşmanlar bizden alыс olsun, tuğanlar bizge jakın olsun, bağırdığı olsun, kelirege tegiz olsun, temenimiz bolat olsun. Aman esen, tınçaman jürü öreli. Olmayız, olmayız. Var, yaşlarını sap versin. O da.
o kapardık. Yazdım onu, aytırdım. Kapardık. Kapar. O yaş olur. Ulak sana, kızım bu. Tutmazsa yazmazsın ama. Yüzyada başkana yazmasın. Açıp yazam. Hatta ben kızım. Baldız da koy. Baldızı da koy. Destesin. Abi aç bak. Şu atana ötkör atasın. Şu çay cennet olup silerdi kolda düşme. Kınç koluna zamanı ödeydi. Ayakta var mı? Kendi ayağı açsın. Kendi ayağı açsın. Kim kaldı? Yok. Gep boldular mı? Dasturxonga dua qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bola testa sakin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah'ım okulan ayet Kur'anlardan, şol ötkörülgen ihsanlardan payda olgan soğuptörde özünün razılığında жалпызан дуай мутқан момын мұсылманның рухтарына bağışladık. Ушулардың қатарына хусусан әл-хусус ihsan атылатқан Жәмбе әкемнің рухына bağışladık. Allah'ım ahirетін абат қылып, соғыптарын зияда қылып, сұрағын жеңіл қылып, жатқан жерін жайлы қылып, рахмат жәннатыңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шафаатына Құдайым насип қыл. Артында қалып, Құран оқып, естеп, ihsan беріп атқан үйбілі бала шақаларына, небере шеберлеріне Құдайым өзінің саламатшылы хидаят берген, қылып атқан ihsandарын Құдайым қабыл қылған. Allah'ın da tapkanlarına özün barakat verip, imanlarını salamat kılıp, tilegen oy maksatlarını işe aşırıp, Allah'ım iki dünya cakşılıklarına jetkirgen. Ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Cemaatlarga da çoğun rahmat. En birinci el aman olsun, yer aman olsun, arasında uşunday atanege hizmet kılgan adamlardan bardığı aman olsun, bardığın arasınday işlerdi kılganға, барлығына Allah Teala nasip kılgan olsun. Bardıq şu elde ıntımağlı olup, rızkı cili olup, bardığında üyübülemörde tınççılık, amançılık olup, yaxşılıklarga joluk kılat, jamanlıklardan alış bolğular. Başılarga bak konsun, üyürge kut olsun, iman rızkılı, rızk geçti oğla, amin. Rahmat, barımıza da rahmat. Hoş gelipsizler. Жақсыларыңыздар, жақсы етіп алыңыздар.
Hayır aparmış olur. Olmasın bana çok olur. Geç bir bir Canağını veresin. Yekili. Başlar çalar. Ya aşkım kesken yerim. Ya gözüne kara ağlarına cazı var. Çocuğuna çıkarmasın. İyi afiyet olasın. Benim için. Ben bu da gidelim. Hoş olsun. Hep seviyorum. Siz koşalım. Yaktarıp da hazır yıkılacağım. Hazır bunu üçünü. Az bir hayır. Şu zatlar ortasına bir sene ötkeri otkan eken Allah kabul kılsın. Camiatın jatkan jeri jaylı olup Allah beyişinin orun versin. Kalan bala çakalarına, nevire çevirilerine ömür rızkı versin. Uzak ömür sürüştü Allah nasip kılsın. Kılgan ömürler suçu camiatların altına gönderilmesine baldarları çıkar. Arbaklar bunu bir antarlı oluştu bize. Sizlere söyleyip koyayım mı? Bugün kutlu gün eken cami ekeminin altına jemini şu baldarı çoğuşup atasını eskeri çıkan eken kılgan eksanları nasip kılgan bolsun. Allah'ım bardığı el yurtumuzga, мәлі köyümüzge, ağa tuğanlarımızın bardığı üçün qançaman boloyluk. Жақсылықтар нәсіп кілерсін, жайылған тастырқандары жақсылықтарға жайылсын, бала шақаларын үйлеп, жайлап, урмат сыйлар күлеп көрсін. Şu атаған eksandары әкемнің жеңемнің аруларына дейсін, жоңата жоңын елеріне дейсін, Allah'ın şartta жайылып болсын. Her baldadı kulu жүрерсін. Allah saklasın. Gel otur. Var dostum bir tutanlar. Bir adadan takılanlar bular. Bu kaç tava? Gülberde. Adam biz ne aldık o zaman? Ben iki tavak var da. Sakalım ben. Nimet çocuklar değil mi? Atıma civayı. Uçağınız böyle. Kadınların hükümetinin söylediği. Yengemle ne ister kabul oturan oldu? Üstü oturalım. Ne böldü mü? Bu üçüncü tavak ekin mi? Oldu. Sen o şam tarka düşe 4 tavak var. Kadınlar Allah Teala yatkan yerin jaylı olup, toprağın torpa olup, şu eksendardı kılgan eksanı şu başına savabım olsun. Jayı cennetten olsun. Şu varız, nerede alakan jartığındarız varız Allah Teala bardığızga ömür versin, gen soluk versin. Bazı tinç bolu, aman bolu, daim ıntımarçılıkta olup, daim yaxşılıklarda joluguşup, yaxşı tatırganda jürüyoruz kan atılar nasip olsun. Bugünkü demesi balları aş berip, odarılıp, жақсы немеде тұрады. Şu ежемнің жылдығы алып, şu туғанлықтары бардығы чоғыл отырабыз. Şu қылған ексендары барды, Аллахтың ошыларға қабыл болсын. Şu келген туғандарға бардыңарға рахмат келіп, сөйтіп отырасыңар. Бардығы жайлы тыныш болайлық. Біз кешікті болып, шындай тойлардың жақсылықтардың ішінде бойлап жүрейік. Şu arkasında kalan ballarımla uğurlarım beğendirdi. Aman versin, bala sakalı olsun, bu ile kız çıkarıp, bilgen maksatlarını yetersin. Oşa 4 tavak oşan tarkat. Yetti oşan. Yapmayın.
Nurgül sen verdin mi canaklardan? Hakkı boşlarım ver. İşte kudağılar var. İki kudağı bir. Oy. İşte ne yapıyorsun? Maalesef dostum. Jayılgan жақсы қайтасын қолда отырамыз. Şu құданың ашы болып отырады, құдаға айтамын. Şu балдарға игілік, балдар жақсылық күндер жүрсін. Ушулар келгендер дағы бардығы тынч болсын, ел жұрты дағы тынч болсын, бала-чақалар тынч болсын. Мындан кейін тойлар болсын, жақсылық күндер болсын, жатыштарға чоң рахмат, бардығы тынч болсын балдарым. Келген меймандарым тынч болғыла, бардығы. Құда қаласа, Алла қабыл қылсын, ова. Ова, тынчылық берсін. Şu балдарға чоң рахмат. Sizden eksamların Allah kabul olgan bolsun, ömürleri uzun bolup, bala-çakasını urmasın görsün. Ular ne dilegim bolsa tilek maksatına jetsin. Sizler dagы şu dasturkunda oturganlar bayrağına tinch bolup olgan bolur. Ekranga tartıp atkan balдар sizler dagы tilek maksatına jetsin. Tinchlik bolsun. Zamanımız İmanlı adamlardan var. Zamanımız tinç olsun, evi tinç olsun. İzbiyat bu da. Şu жылы ашы болуп şu жатқан жерлери жайлуу топурак толтуруп ушу балдарын жөнөп таяп жатсын ушу. Эми ушу кылып ушу балдарына эми рахмат ушундай болот. Атасынын апасын эстеп ушу жайын дастуркан болуп ушу аркасынан эксамдарда болуп атат ушу рахмат. Бала-чакасына тынч болуп, өмүрү узак болуп, дайым бактылуу, экирине бактылуулукта жашасын. Бардыгына тынч болула келген меймандарга баарына меңдөөдө ушу жакшылыктар болсун, тозой болсун. Ушу тойлорго барып, тойлордун үстү жүрөлү дейт. Жақшылыққа жайылсын, ел жұрт тынч болсын, балдар тынч болсын, ушу құдалар, құдағай дағы бір аңтар болады, ушу балдарын қылған емелері тейсін, балдар өмірлі болсын, ел жұрт тынч болсын, Allah'ın бар. Onu başka et verdim de. Çocuk. Siz aytın hemen. Hayır, başka versin. Жақсылық болсын дайым бар. Тойлар болсын, дайым тойларына келелер. Қызмат қылғандарға дағы дайым денсаулық берсін, тілектеріне жетсін. Барымыз тынч болайлар. Жақшымдағы дайымыз оны өмір өрсін, денсаулық берсін. Балдарымыздар бақтылы olsun. Dasturkanda dayım жақсылыққа жайылсын. Тең арып, бай-бай жүрөсүн, ушу жакшысындардын үстүндө. Балдардын төрүндө ыйманды келиндер дайым тойлоруна келгиле. Баарыбызга денсаулык берсеңиз, Жақсылықтар болсын, дайым дастурканда жақсылыққа жайылып, ушу кылган сіңелер құрандары ата-энесине соққы тиіп, қабыл болсын Алла. Дайым тойлорубузда, тойлоруна келелер. O men şu zadishmelen gülvatsınдағы şu niyet kılıp kılattır şu kılganдағы dərgöyde kabul olsun. Niyet tileklerine жетсін. Zadishmelen bizge berse, onlarga Allah bersin. Kudayım, bizge birde berse, Allah mindi bersin degende. Zadishta bala çakası menen, tuğan ruhu menen, kayın jurtu menen degende, el jurtu menen. Tınç, bana çakası menen tınç. Endi gidili şahitlarga şu günlerge Allah Teala bergeninden iyi kılsın, bere versin. Kudayım, bergenleri nasip kılsın, el jurt menen
Alay halk bilen şaylarga şükürlerge bar tınç oynap gülüp. Tuğanlıklardan bardığı tınç olsun. Şu kuda menen kuda kıyıldığı çok olsun. Bala çakasını yüylep jaylap, şu jarkırap jaylap, kaynap üstünde jüreversin, nevre çevirip, görüşsün bardığı. Bize kılgan yaksanlar Allah'ın kavulunsa, kışlık olsun, korkuluk olsun, bardığınızlarga deso kalayız, tınç babalar, tuğanlıklar. Küçük at versen, bunlar için zayıf gelsin. Allah Teala verenine kıspasına. Sürüşkenken niyetleri kılgan nemeleri şu eksanlar kavul olsun, başlarına sayvan olsun. Uğur balanın milletiken, akçer milletten kurtulup, ayavay milletin atkarıp jengildeşti. Şulardan kılgan soğupları başlarına sayvan olsun şu. Katar emeleri. Özleri aman olsun, ömürlü olsun. Tapkan tutkanına bereke payız versin. Şu hiç neseden kem bulduğum yaşlardan olsun. Kalgan şu oturganlarımızдағы daim жақшылықта, ушундай мейманкерчиликте, жакшы дастаркондун üstünde жолугушуp, учурашып жүрөлү. Баягы жакынчылык бар, ийгинчеги барлар келет бизге. Ушу баарыбыз тынч бололу. Сүйлөп коелу. Seni baldarım ушундай немелерди кылып атат. Şu kişimem jay jannat olsun, baldarım kol olsun. Şu zamanımız tınç boldu, şu jakşımenen, gıbraşınan baldar ne bolup жүрөсүң. Şu kızlara bardığыңар, денсаулығыңар düşme. Şu zamanımız tınç bolsun. Ушул үйгө да кут береке мына чай ичип отурабыз, ысчык немесин көрүп, зат сыйын көрүп. Булар дагы той кылсын балдарына, келин той кылсын, кыз той кылсын, дайым туугандар менен бирге болсун. Кыздар балдар бактылуу болсун. Ушундай жайлар өздөрүнө насип кылсын. Чигидерин. Ver, pelelerini çakap vereyim. Telefonda общий olmamız. Экөөздөн кичине сүйлөп кетиңиз эми эмне кызмат кылып атасың, эмне себептен кылып атасың, эмне болуп атат берди, аш болуп атабы, той болуп атабы деген. Атасын аш берип атат, ушу кылган ихсандар кабыл болсун. Бейишин берсин, ашта ишнебизден, ушу балдарын кылгандар ушу урмат сыйын көрүшсүн. Şu жерде кол кошуна болуп мынантип баары кызмат кылып атат келиндер. Жүгүрүп жолдош досторубуз биз. Ушу аяшым кылган ихсандар кабыл болсун. Sen arkadaş. Sana bak bak. Zatka. Apke almadım. Auşa kattı. Ошондой şu эме аш суу берип атасыңар. Şu кайным менен атнайга тийсин соолу. Шарбактар менен колдоп жүрүп жатсыңар. Oruğunuzlar, dinsoqta olunuzlar, neyre çevrelerin silerin görünüzler, daima oynap görüştörüzler. Özünce patarım çıkmışlar. Kuşuğa. Tengarıp
baldarının ozunu görüp, gelin ağıp kızı verip, devlet çevirenin toyunu koyup, sonra bayın giyip yürüyorsun. Amin. Kızlar baktığı olsun, ömrü olsun. Geleceğin her daim baktığı olsun. Aile, şu ay. Pandam uğuldu ala olganda benim şu milletimizde hem şu hem aşımı verer beken, ariyetimi kılar beken de tileydi eken. Mına kuda kalsa bir milletten kutuldular. Tağar men enerdi milletten kutuldular bolam. Şıgılan etkenin erdin soğu deysin. Var duşu canbağken menin jengemin arvağına tiysin. Bir onun canbaşlarına bir odarını alsın. Amin. Emin bardılar kuşkanlar ben koşağarıgla bala çıkarım aman bollar kızlar sindilerime Kudayım ayday bak versin, den soğuk versin, gelin alıp kız vergiler. Toylarda kılgıla kuda kalsa, toylarına gidelim. Çaba. Hoş geldin. Durakalacağız gece. Yemeğe kemşildik olsa tarınbaysan. Balının yetişince kıl diyemiyor. Kudalarım. Hanelerin tarınıp gitmesinde balının yetişince kıl diyemiyor. Yarına narazı olma oğlum ha. Yakşılarım konuşacağız mı? Bar olup, bay olup, bala çıkan artık bunu. Selerle narazı olmasın var bol, razı ol tepkiler. Bol. Al yetişince kıl diyemiz zaten. Tamam gelekten yok inşallah. Aşağıda mı? Aşağıda bütünler geçer. Çünkü işte köpçülük olup getirdi. Kapayalım onu olsun. Allah yemeler. Ver koyalım. Seçilik olsun bunlar toylarda gelip toylardan geçiyor. Şu açtan böyle versin ha. Yaşlıklar böyle versin şurada. Böyle olsun almak. Oo, hepsine. Hiç bozma. Al otur bu. O, ne اللهم اغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لك أي كلمات إنكم الدعوات بارك في درجات قوم جولد بركة وخزي الخزات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا كل ذنب سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إنك غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفرنا وارحمنا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. Ömür versin, genç olup versin. Kızlarının kısaları, bana çıkanlarının ayın görüp, Allah Teala'dan tilegen tileklerini, niyetlerini asılı kabul kılıp, bu üstü eksenleri, şu karındaşım bilen, şu göğalağa Allah Teala Cayı cennetten kılıp, ahiretine Allah'a kılıp, şu kavalı Allah Teala kavalı kılıp, kavalı kılsın. Şu eksenlerin Allah'ta kıyamet günü başına sağ olsun. Hoş geldiniz. Niye boldu? Gel, siz paşa gitmez. Evet, siz paşa gidin. Evet, oraya kadar bir 5-6 paket var da onu ara aşağı paketler.
Az ben almalı diyeyim. Çakır var. Allah. Şırık basın, şunca mehnat kılıp ötkörüp atat. Soğut eysin şuraya. Bunun üyüne bereket payış versin, altın başlar aman olsun. Niyet lezzet tilegin versin, bala çakasın. Yolları açık bol, altın başım ol, iş yamanlık görüyorsun. Tilegen maksatlarına geçsin. Allah özü olmasın. Seçtik amanlık olsun. Dilegen maksatlarına gelsin. Kılgan ihsanların başına dayanmak olsun. Allah çakasın bereket. Geleceğin erkeğin olsun. Erdem yolları açık olup bereket payış verin, iş yamanlık olsun. Allahu Ekber. Oynamayın, jakşı cürgüle. Sotu yemeğe git. Şiro'ya çaldak gitti.
ар бир жакшылыгыңызды Нурзаман менен түбөлүккө сактап калыңыз.